Sane bonane ka ga Moseleko moya kwa lerato. Moya kwa lerato ba re boloka tšela tša kgale di diregileng, ba re tšela tša gore re tle re hlorella re unblockana re sega re lla re ya go di-parents di fedile go rena lerato fela. Ke lerato le le ranang ka ga Moseleko ga go se nyakega tšena tša gore go be le batho ba ba tsenang ka gare ga relationship ya Mpumelelo ba thuse motse wa Mpumelelo. Mpumelelo o re bonang kwa Moseleko ke lerato fela, a mahle tirelo ke lethabo fela. Tšela di sa beng gona ba sa respectane di fedile, ba dutše fase ba kry-ile counseling ba bona gore tsela ke efeng, bophelo ke lerato, go nkga lerato fela. Unblock, block, go a liwa a di sa bereka this month. Ke lerato fela, ke lethabo fela.